Hello, my beautiful people. My name is Chimudigi Chibudeng. I'm young singer from City from South in Harry Mumanoko. Nikume na Vida soon. Hello, brother. Yeah. Another time. Yeah. Saka tugane kumudisha Vida soon. Yeah. Ariko tugitangwa na tumwe napiga abakunzi ba Eric Burundi TV. Niba utarigakanda subscribe kugira ngo mukomeze gukurikirana neza ibiganiro bica kuri Eric Burundi TV. Vida soon. Yeah. Kaze mu kiganiro. Murakoze. Kuri no nshuro tuzakuganira ibintu byinshi ariko tutarangira neza ibina mu kiganiro nyezina nanifuza manzo ndamukiriza abakunzi ba Eric Burundi. Abakunzi ba Eric Burundi TV ndabaramukije. Abasanzwe bakurikirana Eric Burundi TV aho muri hose ushikari mu bakurikirana mu supporting kuko bicano muyo muhira kandi cyane igihugu. Tena nuvuga ati ni isi yose kuko ibihaca byose bifata mu mpande zose. Iri mushikari mukurikira mu supporting kugira ngo bigende neza. Virason reka twigi tutangurere mu ibibazo nifuza ko bagukurikirana cyane abafana bawe abafana b'umuziki ndundi nifuza kumenya kuri wewe. Ariko ikibazo cyambere tuzatwerekeza ku kuntu muri mwaka mushasha na Christmas hafi ni impamvu nyabaki yatumye tuza kubona uri nk'abandi baririmbyi ngo uboneke mu mashow atandukanye muri classes atandukanye ndatumwe neza kuri iki kibazo mbagije bivuga burya buri gihe cyose umuntu aba suko yamasaka umenye birahinduka ishusho y'ibirashobora guhinduka kandi n'ibisobanuye kuba ntabwo nise muri show yuko akazi kacu gahagarara akazi karabandanije nimba ntabwo nise uno munsi nzobona kejo gushika no masaha wewe na Fikira bihagaze neza oya muracari kumwe muracakorana kujya makorano bwambere turacyakora uje kubona bwambere Fikira ngo yarahagarikije umuziki kubera ngo yakujije byo mu rusengero nyuma turabona agarutse mu muziki cyo bivuga kuri uvuga urabona mwe ntari mwe injiga batugimba ibyo nguko nari mukono bivuga ukizwa ko muntu ari gushobora gukizwa bivanye n'ubwoba ufise muri wewe cyangwa umuntu uteye ubwoba umva wowe ukizwa n'ubukizwa kubera umutima wawe Fikira yakizwa kubera ubwoba ndibaza kubera uyu maze ukizwa nyine neza neza ukizwa mu bisi ariko yaciagaruka mu muziki kubera nawe warabibonye ko cyagaruka impamvu yagarutse none yarakijijwe n'iyi biravuga yuko ngo wewe uri mu bantu n'amakuru numvise ngo bamuhanura nabi ngo bituma ngo areba umuziki muga mu nyuma aragaruka mu muziki mwongera murakorana bijya bintu we naguza guciye intege kumbure ari umuntu wafata wari ufashe mu mugongo cyane wanamushyizemo n'imitahe myinshi cyane kuruta na wewe imitahe wakoresha umaze kubona ajya amajambo ntabwo guciye intege ntabwo bigera biruka intege urazi wowe urashobora kubura ikigabi wanyu ariko niko wakavuga ati nuno rwana karumwana wanjye nenda rugiye gute reka mvume ndagutunguka nyene ugapfa kugutunguka nyene waba ati nta kundi nta ndarushira muri akarere mu bateguye ibirori harimo Magonde kandi muvuka hamwe mu karere kamwe ariko mu birori yashyizemo Fikira cyangwa n'abandi baririmbyi wowe warakwirengagiza nuko barakurondera ukanka canke ntiyigeze anakurondera ikintu kimwe nuvuga kuba ari uwo muhira ibisobanuye kuko sigenda umwe noba ntabonetse ndi uwo muhira hari benshi batabonetsemo nani bose icyo tuvuga ngo habaye mu gihe ntabonetseho nuko muri icyo gihe ntari nkeneye kuba nubonekamo reka tunyakuri abafana bawe bitega ikindi gikorwa cyane byari abafana banyu ubwo ndahari byinshi gusaba shikara bagira bandindiriye ibikorwa birahari vuba atari kera hari amakuru avuga yuko ufise umudamu ukuri kugira umudamu bunyene je ninze ngira umudamu nta muntu nzo bitanga tuzana kuronde kuri uwo mukobwa mwiza umukobwa mwiza ugiye umukobwa nyaniga
kuri wewe umukobwa mubi ni wawe? Umukobwa atangwa mbona nyine atangira kuzinyata utege video yawe ya video kamuge muri ku kwezi nyene nzoba yakozwe nani? Nzoba yakozwe nani? Yara kuri audio kuza kuri video nzoe tumana kubajije ya igituma mbajije uko je nibaze yuko iwawe mu rugo wawe aho umuntu yigera hinduka we mu rugo wawe urafisa muhiri mu rugo wawe ufisa abantu bateka banga teka no ngari mukora okay ariho Mota ni umuproducteur wawe navuga ati aciye kuri kumukorana hari hoba hariho amajambo yatumye ushobora kumuhindura? Ndamuhindura ubya ntacyo nakintu ngo ndahindura ntabwo ko nahindura kuza kwa uriya ntabwo mvuge ko nahindura ntabwo aji wawe kandi kubera ko ijya ndirimbo video uherukira yakozwe n'undi muntu yakozwe ijya ndirimbo sigwanje urumva ijya ndirimbo sigwanje nicyo gituma yakoze undi muntu kubera ko indirimbo ya F-Killa na Monia Frere yakoze ubundi mu director kandi namwe musanze mufise mu director musanze mukorana ijya ndirimbo none wumvise ijya ndirimbo ni ya F-Killa so F-Killa ari muri management yawe utaciye hera kuri audio yakoze n'uyundi yakoze kurinde na video yakoze n'uyundi bisobanura ko ijya ndirimbo kugira ngo ikora abantu yemererwe gukora abandi nuko uwayirishe ari we yashimye bajya nyine urumva si mu mayirishe ijya ndirimbo oya yarishwe na Monia Frere oya sinavuze na Monia Frere ni kuvuga nabwira ikintu kimwe umenya ni nkuko wewe ushobora kubuza umuntu urumva avuga ati mugaye ndakangoma ndagwe kano kana shaka nakurungika umuntu avuga ati rero barakanda kwemereye kuzangira naga okay miliyoni zika kuri 10 nizo n'amafaranga mashoboye kumuha Monia Frere ariko mbona ko ari mistake mwa mwarakoresheje ko mwa mwaratanze uburyo burebure mu gukoresha mu yandi makuru Jesse ndabona ko ari mistake miliyoni 10 kuko nabwira ari mistake ibyari gukorwa kuko urumva iyo umaze gukora ikintu ukagikora munshi ubona ko ari cyo gikwiye reka tumwe nk'abarangiza ikiganiro ariko tutararangiza nari nkeneye umenye uno mwaka witeguye gute mu mwaka wa 2026 muri wa 2026 igikuru nuko Imana yoshikariza izigamika mu ngumva nyene bikomeye ndayiteguriye ko n'ibintu byinshi rwose twitege kubona watezwa amakonsere murakoze cyane ngira sana murakoze cyane kuduha ikiganiro namwe murakoze mahejeje wewe mweza kibabi